Buenas noches, hermanos, hermanas, y buenas noches con los pastores y pastoras también, y con todos los invitados, ¿verdad? Estamos muy agradecidos esta noche también, como cuarta noche del seminario bíblico, de verdad que fue de mucha bendición para todos nosotros, porque, ¿verdad? Hemos encontrado esa felicidad por medio de la palabra de Dios que el pastor O.C.Y. nos ha transmitido estos 4 días, ¿verdad? De mucha bendición. Y estamos muy agradecidos primeramente por el tiempo que nos han podido acompañar los pastores, las pastoras, los hermanos invitados. Y de verdad, esto era muy hermoso, de verdad, porque hemos podido recibir palabra fresca para poder alimentarnos y poder seguir anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche también estamos, ¿verdad? Como cada uno de ustedes, estoy seguro que están con ese corazón de querer seguir recibiendo la palabra de Dios por medio del siervo de Dios. Y esta noche, como última noche, ¿verdad? Quisiéramos que siga, pero, ¿verdad? Pasaron tan rápido los días, pero también hemos recibido mucha gracia, de verdad. Estamos muy agradecidos y yo sé que cada uno de ustedes también, los pastores, las pastoras, de la misma manera. Entonces, esta noche también vamos a comenzar de verdad alabando a Dios, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio, vamos a invitar al evangelista Israel Mamani, que nos va a entonar la alabanza: cuando te conocí, mi Salvador, nadie entendí como Cristo, y cuando estés triste. Esta noche vamos a invitar entonces, adelante, por favor, con el evangelista que vamos a alabar juntos, hermanos, ¿sí? Alabemos al Señor, porque eso es lo que también el Señor quiere. No solamente escuchar, sino también expresar. Adelante, por favor. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos y hermanas. Hoy es la última noche de este gran seminario bíblico. En verdad, ha sido de gran bendición durante estos días poder escuchar la palabra de Dios. Bien, en esta noche vamos a iniciar con la última noche del seminario, cantando las alabanzas. Cantemos Canción de mi Espíritu, el himno número 72, Maravilloso Consejero. Cantemos el himno número 72. Maravilloso consejero, el poderoso Dios, mi Padre eterno, el Rey de paz, el Rey de paz, mi Padre eterno, poderoso Dios, maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Vamos a continuar alabando otro himno. Número 126. Vamos a cantar el himno número 126. Nadie entiende como Cristo. Nadie entiende como Cristo, es mi amigo sin igual. En el trono de la gracia, Jesús espera por mí. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo mi transido corazón. Con su dulce voz me llama
para llenarme de paz. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo en momentos de presión. No debo desanimarme, el Señor me cuidará. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo frente a mi debilidad. Aunque cometa errores, Jesús todo cubrirá. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Sí, en esta noche vamos a cantar una alabanza más. El número 91 vamos a cantar. Alabanza número 91. Es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Muchas gracias. En esta noche, hasta aquí, vamos a cantar las alabanzas. Sí, muchas gracias. De verdad, qué hermosas alabanzas que, verdad, esta noche también cada uno de los pastores, hermanos, también hemos podido alabar, hemos podido dar gracias a Dios por medio de su alabanza. También verdaderamente nosotros podemos verdaderamente agradecer a Dios, verdad, esta última noche del seminario bíblico, y agradecer a cada uno una vez más, de a cada uno de los pastores, las pastoras que han dado este tiempo de los 4 días, verdad, mucha bendición y recibiendo palabra fresca para poder verdaderamente seguir transmitiendo, seguir anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que estos días y esta mañana también grandemente, verdad, escuchando los testimonios de los siervos, podíamos agradecer.
gracias a Dios, y creo que esta noche también tenemos el video documental de la Escuela Teológica. Qué importante este video, pastor, pastora. Estamos, ¿verdad?, como por medio de los estudios para poder unir corazón y poder también seguir preparándonos para poder, de la misma manera, para poder seguir anunciando el Evangelio al pueblo de Dios y poder avanzar y aprender aún más la vida de fe y desarrollar la vida espiritual. Estoy muy agradecido. Vamos a invitar para ver. Adelante con el video, por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Sí, muchas gracias, y cada uno de ustedes están invitados para poder estudiar, y también se le invita, ¿no? Está también la dirección, el teléfono, estamos en cada sede también dándole información. Usted de repente, por ahí, ¿verdad? Qué importante sería que podamos estudiar y poder unir el corazón, como dice, y poder aprender juntos y para seguir anunciando la palabra de Dios. Esta noche también vamos a seguir, ¿verdad?, con la presentación, y esta noche también tenemos la presencia del pastor Efraín Quinaya Fisa, de la Iglesia Macedonia. Es el presidente de la organización evangélica Bolivia para Cristo. Y esta noche vamos a invitar al pastor Efraín. Adelante, pastor. Muy buenos días, mis hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en la santa paz del Señor. Soy el reverendo Efraín Quinaya, presidente nacional de la Organización Cristiana Evangélica Bolivia para Cristo, predicando el Evangelio a todo nuestro territorio nacional primeramente. En esta mañana muy importante queremos orar por el siervo del Señor, el pastor O.C. Jai, quien estará ministrando durante toda esta semana con la palabra del Señor. Oremos en esta mañana para que Dios tome el control de toda la enseñanza que se va a impartir en este tiempo. Bendito Señor, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, en cuyas manos, Señor, se encuentra nuestra vida. Tú que conoces nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, oramos hoy por tu siervo, quien va a estar ministrando a través de tu palabra, Señor, a toda la iglesia en todo el mundo. Oramos, Señor, por tu siervo, el pastor O.C. Jai, para que tú, Señor, derrame sobre este varón una porción de tu espíritu, y asimismo, Señor, que cuando él hable, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, puedan ser enriquecidas con tu palabra. Desde aquí, desde Bolivia, bendecimos, Señor, a tu siervo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para la enseñanza de la palabra. Dios me los bendiga. Desde aquí, desde Bolivia, el pastor Efraín los saluda. Bendiciones. Bolivia para Cristo será. Sí, muchas gracias, pastor Efraín Naya, por su saludo, y también de verdad una palabra que dijo. Preparemos nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios, y qué bendición de verdad. Estamos muy agradecidos también al pastor, y también, ¿no? Esta noche estamos, también se hace presente como todas las noches, tenemos una presentación especial, ¿sí?, del Colegio Cesori, el cual nos va... también se hace presente, ¿no?, para poder también alabar a Dios. El amor es de la cruz, ¿no? Y ¿quién está orando por ti?
Esta noche también vamos a invitar al Colegio Cesori. Adelante, por favor. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades.
Sí, muchas gracias. Esta presentación del Colegio Cesori, qué lindas canciones. Alguien está orando por usted. Es verdad que los siervos están orando cada día para poder también así recibir la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche también llega el momento más importante de todo esto, que es como última noche verdaderamente con el pastor O.C.Y., que verdad nos ha dado pues esa palabra que dice la felicidad. Y creo que hoy, esta noche, la vamos a completar completo definitivamente para poder traer, como dice, anunciar el evangelio a todas las naciones. Y esta noche también agradecernos a cada uno de los pastores, las pastoras, los hermanos que están ingresando y también los invitados. Y estamos muy agradecidos a Dios y a cada uno de ustedes por este hermoso tiempo que han separado de estos 4 días de poder estar junto con el pastor O.C.Y., que de verdad está muy agradecido también, porque puede ver verdaderamente que muchos corazones verdaderamente estaban teniendo la comunión también y haciendo verdaderamente, llegando a un punto claro de muchas preguntas donde, verdad, Dios trabajó grandemente. Esta noche vamos a invitar, ¿sí? Vamos a invitar al pastor expositor, al pastor O.C.Y., que esta noche también, de la misma manera, estamos seguros que hay mucha palabra que esta noche vamos a aprovechar. Entonces vamos a invitar al pastor O.C.Y. esta noche. Sí, adelante, pastor, adelante. 안녕하십니까. ¿Y cómo están todos? 이번 한 주간에 예수님께 십자가 위에서 남기신 말씀으로 같이 공부할 수 있어서 너무 감사했습니다. En esta semana estoy muy agradecido por compartir a través de las palabras que Cristo había dicho en la cruz. 벌써 이제 마지막 시간이 되었습니다. Entonces hoy día es último día, ¿no? 오늘 우리 예수님께서 하신 말씀 같이 읽으면서 시작하겠습니다. Hoy día también leyendo primeramente la palabra empezaremos. 요한복음 19장 25절 말씀부터 읽겠습니다. El libro de San Juan capítulo 19, desde versículo 25 voy a leer. 예수의 십자가 곁에는 그 모친과 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라. 예수께서 그 모친과 사랑하시는 제자가 곁에 섰는 것을 보시고 그 모친께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다 하시고 또 그 제자에게 이르시되 보라 네 어머니라 하시는데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 우리는 지난 시간에 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 옆구리에 창으로 찔렸습니다. En la anterior clase hemos escuchado que Jesús murió por recibir una lanza en el costado cuando estaba en la cruz. 예, 그곳에서 피와 물이 나왔는데 바로 예수님의 옆구리를 통해서 신부인 교회가 만들어진다고 이야기했습니다. Como en la costilla de Cristo salió agua y sangre, entonces por medio de ese lugar salió la iglesia como la novia. 마침 그 아담의 갈비뼈를 뽑아서 여자를 만들었던 것처럼 하나님은 예수님의 갈비뼈를 통해서 바로 성도인 교회를 만드신 것입니다. Como a través de la costilla de Adán hizo la mujer, misma manera a través de la costilla de Señor Jesucristo, ahí salió los miembros santos, las iglesias. 여자는 아담을 순종하지 않음으로 말미암아 우리 세상에 죄가 들어왔는데 교회는 예수님에게 순종함으로 말미암아 하나님 원하시는 새로운 세계를 만들어가는 것입니다.
Como a través de desobediencia de la mujer entró el pecado, pero a través de obediencia del Señor Jesucristo nosotros entramos en Dios. 하나님이 정말 남자를 만드시고 또 여자를 만드셨습니다. En verdad, Dios creó al hombre y también la mujer. 여자는 혼자 절대 아이를 낳을 수가 없는 것입니다. La mujer sola nunca puede tener el hijo. 예, 그러듯이 바로 성도들은 예수 그리스도로 말미암아 생명의 역사를 낳는다는 걸 이야기해 줍니다. De misma manera, los miembros de la iglesia, por medio del Señor Jesucristo, puede tener nueva vida. 바로 우리의 신앙은 신랑 대신 예수 그리스도로 말미암아 하는 것입니다. Nuestra vida de creencia podemos llevar a través de nuestro novio Jesucristo. 예, 오늘 우리 같이 PPT를 보면서 말씀을 또 나누겠습니다. Entonces, ahora nosotros vamos a ver diapositiva, luego compartiremos. 예, 거듭난 성도들은 예수님의 몸의 한 일부가 되는 것입니다. Los que han nacido de nuevo se convierten en miembros del cuerpo de Jesús. 예, 예수님이 만물 위에 계시니까 바로 교회도 만물 위에 있고 성도들도 만물 위에 있는 것입니다. Como Jesucristo está encima de todas las naturalezas, igual los miembros de la iglesia también están encima de todas las naturalezas. 예, 하나님이 창조하신 창조의 목적대로 되어진 것입니다. Como la voluntad de creación de Dios, como fue cumplido. 자, 우리가 이제 십자가 위에서 예수님이 하신 말씀을 지금까지 하나하나 나누었습니다. Nosotros en verdad compartimos, ¿no?, las palabras que Jesucristo habló en la cruz. 예, 예수님이 십자가에 죽으실 때 그 어머니도 곁에 서셨고 이모도 서셨고 또 글로바의 아내 마리아, 막달라 마리아 이런 여자들이 예수님의 십자가 곁에 있었습니다. Porque estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena también. 예, 예수님께서 그 사랑하는 제자에게 말씀을 했습니다. 뭐라고 하셨냐면 네 어머니다 이렇게 했습니다. Porque cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿no?, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. 또 그 모친에게는 여자여 보소서 아들이니다 이렇게 이야기를 했습니다. También dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. 자, 여기서 우리는 이제 생각을 해봐야 될 부분이 있는데 예수님께서 그 한 번도 살아 생전에 그 어머니를 어머니라고 말씀하지 않았습니다. Entonces, en esa parte nosotros podemos pensar profundamente. Es cuando estaba Cristo vivo, entonces nunca hablaba a su madre como madre. 이제 그 가나 혼인 잔치집에 예수님이 가셨는데 그곳에 포도주가 모자랐습니다. Jesucristo, como fue visitado a la boda de Canaán, ahí justo faltaba el vino. 마리아가 와서 예수님에게 포도주가 없다고 하니까 예수님은 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 이렇게 이야기했습니다. Entonces faltaba el vino, entonces como María se acercó de Jesús y habló, como Jesús falta el vino, entonces Jesús respondió, mujer, ¿qué tiene relación conmigo? 그리고 이제 제자들이 어느 날 그 가족들이 예수님에게 왔을 때 예수님 가족들이 왔습니다. 어머니도 오시고 또 뭐 동생도 오고 했습니다. 했을 때 예수님은 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 모친이고 부친이고 형제고 자매다고 이야기했습니다. Cuando la familia de Jesús le visitó, entonces los discípulos hablaban a Jesús. Le ha visitado su madre y hermanos. Entonces Jesús respondió, los que hacen la voluntad de Dios, ellos son mi madre, mi padre y mis hermanos. 그러니까 정말 예수님은 살아생전 마리아를 보고 어머니라고 하지 않았던 걸 알 수 있습니다.
Entonces podemos saber que mientras Jesús estaba vivo, no le llamaba madre a María. 혹시 여러분은 여러분 어머니를 여자라고 이렇게 불러봤습니까? ¿O ustedes también, y como llamó a su madre, como igual que aquí en la Biblia, mujer? 예, 그러면 사람들이 막 엄청 야단을 치겠죠. Cuando así hablaría a su madre mujer, entonces las personas creo que puntaron, ¿no? Para murmurar. 이렇게 버릇없는 놈이 있나? 어머니를 보고 여자라니. Ani, ¿qué tipo de hijo así malcriado? Como mirando a su madre dice que mujer. 예수님은 마리아를 항상 여자라고 이야기했습니다. Porque Jesús siempre mirando a María habló mujer así. 여러분 그 이유가 뭐겠습니까? Entonces ustedes saben por qué así Jesucristo llamó. 예수님은 하나님의 아들이시기 때문에 하나님에게는 어머니가 없는 것입니다. Porque Jesucristo es hijo de Dios, por eso Dios no tiene, Jesús no tiene la madre. 어떤 사람들은 질문합니다. 하나님 아버지는 누구고 하나님 어머니는 누굽니까? 하고 질문하는데 하나님 아버지도 없고 어머니도 없습니다. Si alguien preguntaba, ¿no? Dios Padre, entonces existe la Madre de Dios. En verdad no existe Padre Dios, Madre Dios. 하나님은 스스로 계신 분인 것입니다. ¿Por qué Dios existe por sí mismo? 근데 이제 예수님께서 마지막 십자가에 죽으시는 순간 그곳에 마리아가 있었습니다. Entonces Jesucristo cuando estaba crucificando en la cruz, estaba muriendo, en ese lugar estaba María. 마리아는 누구보다도 예수님이 하나님의 아들인 걸 누구보다도 잘 알고 있는 사람입니다. María sabía que Jesucristo es hijo de Dios verdaderamente, sabía muy bien en esto. 정말 요셉과 동거하기 전에 성령으로 말미암아 예수님이 잉태가 되었던 것입니다. Antes de tener relación con su marido José, por el Espíritu Santo fue concebido. 마리아는 거의 예수님의 사역 가운데 항상 같이 따라다녔습니다. En verdad, el pastoreo de Jesucristo siempre María estaba acompañado. 예수님 십자가 돌아가실 때도 마리아 그곳에 있었는데 Cuando Jesucristo estaba crucificando en la cruz, ahí también estaba María. 예수님은 마지막 순간까지 마리아를 어머니라고 부르지 않았습니다. Jesús, hasta el último tiempo de su vida, no le llamó madre a María. 여자여 보소서 아들이니다. Mujer, mira, tus hijos. 정말 그 예수님에게 마리아는 처음부터 끝까지 여자였습니다. Para Jesucristo, desde el principio hasta el fin, su madre es mujer. 자, 그런데 이제 제자를 보고 말씀하시기를 네 어머니다 이렇게 이야기하셨습니다. Pero mirando a sus discípulos, luego habló Jesucristo, ¿verdad? No, mira aquí tu madre. 비록 마리아가 예수님을 낳았지만 마리아는 예수님의 어머니가 될 수가 없는 것입니다. Y aunque María engendró Jesucristo, pero María no podía ser la madre de Jesús. 왜냐하면 예수님은 창조주 하나님이신데 이 땅에 인간의 모습으로 오시기 위해서 몸이 필요했던 것입니다. Porque Jesucristo es creador de este mundo como Dios. Entonces, para llegar a este mundo necesitaba un cuerpo. 그래서 마리아의 몸을 빌려서 사용했습니다. Por eso Jesús, prestándose el cuerpo de María, lo utilizó. 그래서 어머니는 아니었던 것입니다. Por eso no era su madre. 그렇지만 이제 예수님은 사랑하는 제자에게 네 어머니다고 이야기를 했습니다. Jesús habló a su discípulo que amaba. He aquí tu madre. 이분은 네 어머니야. Ya, esa mujer es tu madre. 그 어머니는 누구냐면 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 모친이고 부친이고 형제고 자매라고 예수님은 말씀을 하셨던 것입니다. Entonces, ¿quién es mi madre? Los que hacen según la voluntad de Dios es mi madre, mi padre, mis hermanos. Así había dicho Jesucristo. 마리아도 비록 예수님을 낳긴 낳았지만 그도 하나님의 뜻을 따라 예수님을 믿었던 사람이었던 것입니다.
Aunque María, como engendró Jesucristo, pero María también estaba haciendo según la voluntad de Dios. 자, 그래서 우리가 믿음으로 말미암아 한 형제가 되고 자매가 되고 한 가족이 되는 것입니다. Por eso a través de la fe puede ser como hermano y hermana, como una familia. 여러분들이 예수님의 보혈로 여러분 마음의 죄를 다 씻음을 받았다면 여러분도 저와 같은 형제가 된 것입니다. Si ustedes recibió la salvación a través de la sangre del Señor Cristo, entonces ustedes y mi persona podemos ser como hermanos. 그리고 여러분이 저보다 나이가 훨씬 많으시다면 저의 어머니가 되는 것입니다. También ustedes, si tienen mayor edad más que yo, entonces ustedes pueden ser mi madre. 또 남자라면 아버지가 되는 거죠. Si fuera el hombre, entonces ustedes pueden ser mi padre. 자, 하나님은 우리를 그렇게 가족으로 만들어주기 위해서 어떤 일을 하셨냐면 바로 죄 사함의 축복을 주셨던 것입니다. Entonces, Dios, para que seamos una familia, Dios y trabajo ha hecho una bendición para recibir la salvación. 교회의 성도가 되기 위해서 가장 중요한 것은 뭐냐면 죄 사함을 받은 믿음이 있어야 된다는 것입니다. Lo más importante para ser miembro de la iglesia es la fe en el perdón de los pecados. 그러니까 우리가 이 죄 사함의 믿음은 바로 하늘나라 성소에서 예수님께서 우리 죄를 씻기 위해서 피를 뿌려서 우리 죄를 영원히 씻은 것에 대한 믿음인 것입니다. Entonces, esa fe en el perdón de los pecados, nuestros pecados son lavados para siempre al rociar la sangre en el santuario del cielo. 우리 인간은 죄를 안 짓고 살 수가 없잖아요. En verdad, los hombres siempre cometen pecados, ¿verdad? 죄인은 하나님의 자식이 될 수가 없습니다. Porque el pecador no puede ser el hijo de Dios. 하나님의 자식이 되려면 죄가 없어야 되는 것입니다. Para ser hijo de Dios, debería recibir el perdón del pecado. 요한복음 1장 12절에는 하나님의 자녀가 되는 길을 하나님이 하나 열어놓으셨는데 San Juan capítulo 1, el versículo 12, entonces está escrito para ser hijo de Dios. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 큰세를 주셨다고 이야기했습니다. Entonces, como en la Biblia está escrito, es más a todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 교회를 나가야 하나님의 자녀가 되는 것이 아닙니다. Entonces, y para ser hijo de Dios, no necesitas saber la iglesia. 세례를 받아야 하나님의 자녀가 되는 것도 아니고 Y tampoco recibiendo el bautismo no puedes ser hijo de Dios. 예수님을 영접해야 하나님의 자녀가 됩니다. Y recibiendo Jesucristo recién puede ser el hijo de Dios. 지금 예수님이 눈에 보이지도 않으신데 어떻게 예수님을 영접하죠? Y aunque Jesucristo no puede ver, entonces, ¿en qué manera puede recibir? 성경은 그 이름을 믿는 것이 예수님을 영접하는 거라 했습니다. La Biblia dice, creen en su nombre, eso es recibir Jesucristo. 그 이스라엘 나라의 이름에는 뜻이 이래 있는데 Entonces, nombre de Israel, entonces, cada nombre tiene su significado. 한국 사람 이름에도 뜻이 있습니다. Nombre de los coreanos también tiene significado. 여러분의 이름에도 혹시 뜻이 있습니까? Entonces, ¿ustedes sus nombres también tienen significados? 그 예수라는 이름의 뜻은 뭐냐면 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자다 이런 뜻입니다. Entonces, Jesús también tiene significado. ¿Qué quiere decir? Él salvará de los pecados de sus pueblos. 그러니까 예수님은 우리를 죄에서 구원하기 위해서 오셨고 십자가에 돌아가시면서 우리 세상 모든 죄를 씻어서 벌을 받아서 우리를 죄에서 구원하신 것입니다. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Cuando murió en la cruz, ahí a través de la muerte y limpió nuestros todos pecados. 예수님은 우리를 죄에서 구원하기 위해서 이 땅의 성소에서 돌아가시지 아니하시고 하늘나라 성소에 들어가셔서
예수님의 피를 하늘나라 성소에 뿌려주셔서 우리의 죄를 영원히 씻은 것입니다. Jesucristo no entró en el santuario de la tierra, sino entró al santuario del cielo. Ahí limpió su sangre, entró ahí y roció su sangre, luego limpió nuestros todos pecados. 예, 그러니까 성소가 성전이 두 개가 있는데 하늘나라에 진짜가 하나 있고 땅에 모형이 있는 것입니다. Entonces hay dos santuarios en el cielo verdadero, luego en la tierra tiene sus sombras. 자, 예수님은 어디에 돌아가셨냐면 하늘나라 성전에 들어가서 예수님의 피를 흘리셨다 했습니다. Entonces Cristo en qué lugar como murió y como derramó su sangre. La Biblia dice en el santuario del cielo. 예, 그래서 하늘나라에 예수님의 피가 뿌려졌기 때문에 우리의 죄는 영원히 용서가 된 것입니다. Y por eso la sangre del Señor Cristo roció en el santuario del cielo. Por esa razón nuestros pecados ha limpiado, perdonado para siempre. 예, 예수님은 우리를 죄에서 온전히 구원하셨습니다. Jesucristo y limpió nuestros pecados para siempre. 자, 그럼 여러분 이제 의인이 됐습니까? Entonces ustedes han sido justos. 예, 저는 의인이 En verdad 됐습니다. mi persona yo he sido justo. 예, 나는 의인입니다. 예수님 때문에 그게 예수님의 이름을 믿는 거예요. Yo soy justo por medio de mi Señor Jesucristo. Esta persona está creyendo en Jesucristo. 나는 죄인입니다 하는 사람은 예수님의 이름을 안 믿는 거예요. Soy pecador, entonces esta persona no cree en el nombre de Jesús. 자, 예수님의 이름을 믿으면 하나님의 자녀가 된다고 했습니다. Cuando cree en el nombre de Jesús, puede ser el Hijo de Dios. 예, 저는 제가 20살 때 예수님의 이름을 마음으로 믿게 됐습니다. Cuando yo tenía 20 años, en mi corazón podía creer el nombre de Jesús. 아, 나는 이제 의인이구나. 나는 이제 하나님의 아들이 되었구나. 너무 기뻤습니다. Ah, ahora yo soy justo, ahora soy hijo de Dios. Estaba muy contento. 야, 하나님이 내 아버지라니. 내가 이제 어느 누구 앞에서도 꿀릴 것이, 부족할 것이 없었습니다. Ah, verdad, Dios es mi Padre. Entonces, como de cualquier persona, mi persona no puede estar, tener vergüenza. 여러분 생각해 보십시오. 대통령이 아버지가 돼도 기분이 좋은데, 정말 또 부자가 아버지가 돼도 기분이 좋은데, 하나님이 내 아버지니까 얼마나 좋습니까? Ya ustedes pueden imaginar, ¿sí? El presidente siendo mi padre también se siente muy feliz. También el rico siendo mi padre. Imagínense, Dios es mi padre, ¿cómo estará? 예, 우리가 태어났을 때는 다 죄인으로 태어났습니다. En verdad, todos nosotros hemos nacido por pecadores. 예, 죄인은 지옥에 가는 것입니다. El pecador va a ir al infierno. 그럼 우리가 하나님의 백성이 되기 위해서는 반드시 예수님을 마음에 영접하는 그 가정이 있어야 되는 것입니다. Entonces, para ser el pueblo de Dios, sí o sí debería recibir Jesucristo en nuestro corazón. 예수님의 이름의 참된 의미를 마음에서 발견하고 믿은 적이 있어야 되는 거예요. Entonces, como conociendo, entendiendo el nombre de Jesús verdaderamente, luego recibir en el corazón. 여러분 이번에 확실하게 예수님의 이름의 참된 의미를 믿게 됐다면 여러분 하나님의 자녀가 된 것입니다. En esta vez ustedes, como verdaderamente entendiendo el nombre de Jesús, luego recibiendo en sus corazones, ustedes han sido como hijo de Dios. 네, 저는 거듭나고 나서 성경을 이렇게 많이 읽었습니다. Mi persona después de recibir la salvación, yo leí muchas veces la Biblia. 성경을 읽다가 놀라운 사실을 발견했는데 나는 이제 내가 아니라는 것입니다. Leyendo la Biblia podía descubrir una cosa muy maravillosa. Mi persona no soy yo. 자, 우리가 고린도전서 6장 19절 말씀을 보겠습니다. Nosotros vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 6.
19절 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. Primera de Corintios capítulo 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vos vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 자, 여기에 너희라고 되어 있는데 바로 나 말고 나 혼자가 아니라 이렇게 나하고 똑같이 구원을 받은 성도들이 모여 있는 걸 이야기합니다. Y aquí dice vuestros. Entonces no está hablando mi persona solo, un grupo que recibieron la salvación, miembro de la iglesia. 예, 바로 구원을 받은 사람들이 모여서 교회가 되는 것입니다. En verdad, los que han recibido la salvación se reúnen, se llama la iglesia. 바로 그 교회 안에 하나님이 계신 것입니다. Dentro de esa iglesia, Dios también mora juntos. 예, 어떤 사람은 이제 구원을 받았는데 이 세상으로 타락해가지고 교회를 떠나가 사는 경우가 있습니다. Y algunos hermanos después de recibir la salvación se corrompió, luego saliendo de la iglesia vive en el mundo. 예, 그 사람 안에는 하나님의 성령이 일하시지 않습니다. Entonces, en este corazón de hermano, entonces el Espíritu Santo no puede trabajar. 예, 하나님의 뜻을 버린 거죠. Porque ya votó la voluntad de Dios. 예, 하나님은 이 구원받은 사람들이 모여가지고 교회를 이루고 그 교회를 통해서 하나님 복음을 전하시고 하나님의 뜻을 나타내시고 이루는 일을 하시는 것입니다. Los hermanos que han recibido la salvación se reúnen, se llama iglesia. Dentro de esa iglesia, Dios trabajando, también manifestando su obra. 자, 이제 그 구원을 받았을 때 이제 몸은 내 몸이지만 이제 나는 내 것이 아니고 하나님의 것이 된 것입니다. Después de recibir la salvación, aunque ese cuerpo mío, pero no es mío, sino de Dios. 자, 이제 베드로는 이야기하기를 자, 구원받은 우리는 예수님의 피를 마음에 뿌린 자다 이렇게 이야기했습니다. Entonces, en la Biblia, Pedro, ¿qué dice? ¿No? Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. 자, 베드로전서 1장 2절을 읽겠습니다. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, vamos a ver. 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아, 비두니아에 흩어진 나그네 곧 하나님 아버지의 미리 하심을 따라 성령의 거룩하게 하심으로 순종한가 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 입은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Cristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto y Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicados. 네, 옛날에 미국의 서부 영화를 보면 말이나 이런 것을 키울 때 이 소나 말이 자기 농장 것이라는 걸 표현하기 위해서 엉덩이에다가 쇠 도장을 찍습니다. Entonces, mirando películas de Estados Unidos, entonces en el campo criando su vaca y sus caballos para identificar del dueño, entonces como en la cola, entonces marcando, ¿verdad? ¿No? Sus marcas. 예, 말은 겉으로 볼 때는 서로 비슷하게 생겼잖아요. 누구와 주인인지 잘 모르잖아요. Mirando los caballos, en verdad no puede distinguir, ¿verdad? No son iguales. 근데 이제 예를 들어서 K 목장이면 K라고 해서 딱 벌겋게 쇠를 달구어 가지고 말에다가 탁 찢으면 K라는 도장이 말의 몸에 새겨지는 것입니다. Entonces, por ejemplo, ese caballo de K,
K, ¿sí? De dueño de K. Entonces, así como ese marca de K, entonces su nalga ya pone, entonces puede identificar. 아, 이 말은 K 목장 말이구나 할 수가 있는 거죠. Ese caballo es de marca K, de ese señor. 예수님은 이제 구원을 받은 우리에게 예수님의 피를 우리의 마음에 뿌리게 하신 겁니다. Entonces, Jesucristo, los que recibieron la salvación, entonces la sangre de Jesucristo también derrama, pone en nuestro corazón. 아, 예수님이 내 죄를 위해서 피를 흘려 주셔서 우리 마음에 그 피를 보시고 하나님은 너는 내 거야 이렇게 말씀을 하시는 거죠. Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados. Por eso Jesucristo mirando la sangre que está en nuestro corazón, ustedes es mío es. 악한 마귀가 우리를 건드리려고 해도 저 예수님 거잖아, 하나님의 거잖아, 저 건드리다 큰일 나, 건드릴 수 없는 거예요. Aunque este Satanás malo también quiere tocar a nosotros, pero mirando la sangre de Jesucristo ya no puede tocar. 예, 그 하나님이 이스라엘 백성과 율법의 언약을 세우실 때 소를 잡아가지고 소 피를 뿌리게 했습니다. Y cuando hizo pacto Dios y pueblo de Israel, entonces ahí mató como de red la vaca. 예, 첫 번째 언약은 율법은 그 짐승의 피로 세웠는데 두 번째 언약은 바로 예수님의 피로 언약을 맺은 것입니다. Ya primer pacto hizo con la sangre de animal, pero segundo pacto hizo la sangre del Señor Cristo. 예, 첫 번째 언약을 세울 때 어떻게 하신지 여러분 잘 아십니까? Ya ustedes saben cómo estableció primer pacto. 예, 그 출애굽기 24장을 읽어보면 그 짐승을 잡아가지고 그 피를 율법 책에다가 반 뿌리고 또 반은 이스라엘 백성에게 뿌렸다 했습니다. Entonces, como Éxodo capítulo 24, leyéndose y matando como un animal, esa es la mitad de sangre de ese animal ya rociando al pueblo, luego la mitad de sangre también rociando ese mandamientos. 그러니까 이스라엘 백성들은 그 소의 피를 뿌리고 살아가는 것입니다. Entonces, los pueblos de Israel, como fue rociado la sangre de animal, en esa manera estaba viviendo. 근데 이제 거듭난 그리스도인들은 예수님의 피를 마음에 뿌리고 살아가는 사람입니다. Pero los hermanos que recibieron la salvación, ya rociando la sangre de Cristo, con esa sangre está viviendo. 나는 이제 예수님의 거야. 예수님의 그 피로 내 생명을 사주신 거야. Ahora soy de Jesucristo, es porque la sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado. 예, 그 목장에서 수많은 말들이 이래 있는데 그 어느 목장의 말인지 모르니까 자기 목장의 이름을 새겨가지고 그 말의 엉덩이에다가 이 말은 내 거야 하고 표시를 하는 것처럼 예수님은 예수님의 피가 뿌려져 있는 우리를 예수님의 것으로 보시는 것입니다. Porque muchos caballos que diferentes dueños, entonces a través de esa marca y poniendo, esa marca es de dueño de K. En esa manera puede identificar. Misma manera Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo está en nuestro corazón. Jesucristo puede identificar, ese Señor, ese hermano es mío. 자, 그래서 고린도전서 6장 20절에는 값으로 산 것이 되었으니 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 이렇게 했습니다. Por eso, primera de Corintios capítulo 6, como está escrito, fue comprado nuestros cuerpos. Entonces, por nuestros cuerpos puede glorificar al Señor. 자, 이제 우리가 사는 목적은 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. Entonces, nuestro propósito de la vida es glorificar a Dios. 예, 자전거를 타고 가는 청년이 있었는데 저 청년이 자전거를 타고 가다가 나무 밑에 보니까 하얀 손수건에 뭐가 쌓여 있었습니다. Entonces, ese joven que está en bicicleta, ¿no? Entonces, con bicicleta yendo y encontró debajo de árbol como una toalla de blanca. Ahí estaba algo. 이 청년은 굉장히 가난하고 어려웠는데 하나님 나에게 돈을 주십시오. 그렇게 기도했는데 그 손수건 안에 많은 돈이 쌓여 있는 거예요. Entonces, ese joven era muy pobre, por eso oró a Dios, por favor, me permite mucho dinero. Justo debajo de árbol encontró esa toalla. Dentro de la toalla había mucho dinero.
근데 이 청년이 생각을 해보니까 이 돈은 주인이 있는 돈인 거예요. Pero ese joven y pensando que, ese dinero creo que tiene dueños. 여러분 같으면 어떻겠습니까? 돈이 어려워서 기도했는데 손수건에 쌓여져 있는 돈 뭉치를 발견했다면, 야, 하나님이 주신 거야. 여러분 그렇게 하시겠습니까? Si fuera usted, ¿qué haría? Era usted también necesitaba dinero. Ora a Dios, justo encontré esa toalla, había mucho dinero. ¿Qué haría? 이 청년은 하나님을 믿었습니다. 이건 내 돈이 아니야. 이 돈은 주인이 있어. 주인을 찾아줘야 돼. Ese joven creyó en Dios. Ese dinero tiene dueño, entonces voy a buscar a sus dueños. 그 앞을 보니까 할머니 두 분이 걸어가고 계신 거예요. Y luego ya pasando más adelante podía haber dos abuelas. 저 분명히 저 할머니들이 이 돈의 주인인 같은데 하여튼 이렇게 손수건을 가지고 자전거를 막 져서 갔습니다. Mirando dos abuelas, creo que dueña de ese dinero. Entonces, como manejando bicicleta rápido. 그리고 할머니들 앞에 막 손수건을 흔들어 보여줬습니다. Luego de frente de dos abuelas, ese joven sacudía esa toalla que tenía dinero. 그러니까 할머니가 내 돈 하면서 막 돈을 찾는데 보니까 그 손수건이 바로 자기 돈인 것입니다. Esa abuela y mirar esto y buscaba su bolsillo, mi dinero, mirando esa toalla que estaba dinero, es suyo. 아이고 청년 고맙습니다. 요즘 이렇게 그 남의 돈을 찾아주는 사람이 어디 있습니까? 아이고 청년 너무 고맙습니다 하면서 인사를 하는 겁니다. Ay joven, muchas gracias. Ese tiempo, ¿cómo así hace entrega ese mucho dinero? Luego agradecía a muchos. 그러면서 내가 청년한테 술을 사주고 싶은데 마실 거냐고. Entonces, muy agradecido. Yo quiero comprar, invitar como cerveza a usted, joven, ¿quiere tomar? 저는 술을 안 마십니다. 예수님을 믿습니다. Yo no quiero, yo no puedo tomar cerveza porque yo creo en Dios. 아니, 술 안 마시는 사람이 어디 있습니까? 술 한잔 하세요. ¿Cómo no existe que no sabe tomar cerveza? Yo voy a invitar cerveza. 그래서 이분이 그 노인들한테 복음을 전했다고 합니다. 이 청년이. Entonces, así en esa manera ese joven podía predicar el evangelio a las abuelas. 여러분, 이 청년이 바로 박옥수 목사님이었습니다. Ese joven es Pastor Ospag. 왜 목사님은 돈이 없고 어렵고 가난한 시절에 그 돈을 자기가 가지 않았을까요? Porque Pastor Ospag, aunque tenía mucha pobreza, cuando encontró, ¿por qué no quería agarrar ese dinero? 첫 번째는 그 돈은 하나님이 주신 돈이 아니었기 때문이었습니다. Y primero, ese dinero no es de Dios. 주인이 있는 돈이었다는 것입니다. ¿Qué quiere decir? Ese dinero tenía su dueño. 또 하나는 돈이 생기면 삶은 금방 좋아지지만 하나님하고 멀어지게 되는 것입니다. Sí, lo segundo es cuando tiene dinero, su vida ya puede mejorar, pero puede alejarse de Dios. 바로 그 청년이 지금 온 세상을 복음으로 바꾸고 있는 하나님의 귀한 종이 된 것입니다. Ese joven verdaderamente está cambiando todo el mundo. Ese joven ahora verdaderamente el siervo de Dios. 자, 여러분이 하나님을 믿으신다면 이제 여러분 몸으로 하나님께 영광을 돌리는 삶을 사시길 바랍니다. Ya ustedes también creen en Dios a través de su cuerpo y lleve una vida glorificar a Dios. 어떤 게 나한테 좋은가 그걸 선택하지 말고 어떤 걸 하나님이 기뻐하실까 그걸 선택을 해야 되는 것입니다. No elige entre cuál es para mí mejor. No elige en esa manera cuál es mejor para Dios. Así puede elegir ustedes. 여러분 한국에는 여러 가지 과일이 있는데 그 중에 봄철에 참외라는 과일이 납니다. En Corea hay muchas frutas, pero en la estación de primavera y produce melón. 여러분 이 참외를 드셔보셨습니까 혹시? ¿Ustedes probaron esa fruta y melón? 껍질을 까서 그 안에 걸 잘라 먹으면 굉장히 달콤합니다. Ya pelando su cáscara, luego cortando, comiendo adentro, muy dulces. 근데 이제 이 참외는 뿌리가 약해서
종종 열매를 맺지 못하고 죽을 때가 많습니다. Pero ese melón es su raíz muy débil, por eso de vez en cuando, en vez de producir, ya se muere. 예, 그러니까 어떤 참외의 한 42% 정도는 이 뿌리에서 생기는 병 때문에 피해를 입는 것입니다. Entonces, aproximadamente 42% como tiene enfermedad de parte de raíz. Por eso, en vez de producir, se muere varios. 예, 그래서 농사를 짓는 사람들한테 가장 중요한 것은 뭐냐면 어떻게 하면 이 농작물의 뿌리를 튼튼하게 만들 것인가. 이제 그것이 바로 숙제인 것입니다. Por eso, para la agricultura, las raíces de los cultivos son muy importantes. Eso es sus tareas. 예, 한국에서는 참외뿐만 아니라 뭐 딸기라든지 또 안 그러면은 뭐 토마토, 수박 한 16개 작물에서 이런 뿌리에서 문제가 생기는 병이 생긴다는 것입니다. En Corea no solamente melón, como tomato y como frutilla y sandía, más o menos 16 frutas tiene esa enfermedad que produce la raíz. 자, 그래서 우리 교회에 나오시는 한 참외 농사를 짓는 형제님이 생각을 깊이 했습니다. Por eso un miembro de nuestra iglesia y pensaba profundamente de ese asunto. 아, 여러분 접을 붙인다는 이야기 들어보셨습니까? ¿Ustedes han escuchado sobre injertar? 예, 이건 농업 기술의 한 부분인데 Entonces eso es como un método para agricultura. 이 참외는 뿌리가 약하고 호박은 뿌리가 튼튼한 것입니다. Porque el melón su raíz muy frágil, pero el zapallo su raíz muy fuerte. 예, 농부는 생각을 한 겁니다. 만약에 참외가 호박 뿌리처럼 뿌리가 튼튼하다면 얼마나 참외가 많이 열릴까? El agricultor pensó, ese melón su raíz como fuera como la raíz de zapallo, entonces ¿cuántos melones producirá? Pensaba. 자, 그래서 이제 접이라는 걸 붙이는 것입니다. Por eso él empezó a injertar. 자, 이제 참외를 심고 한쪽에는 호박을 심는 것입니다. Primero y planta y melón, luego al lado, y luego planta y zapallo. 자, 그리고 이제 이렇게 칼로 호박은 이렇게 딱 칼로 내고 참외는 이렇게 반대로 딱 이제 줄기를 치는 거예요. 사진 넘겨주세요. Entonces hay como con cuchillo y hace cuchillada, que esa imagen, ¿verdad? ¿No? Y zapallo de esa manera. Luego y melón y al revés, esa manera. 예, 그 두 개를 이렇게 딱 꽂아가지고 딱 집게로 고정을 시키는 겁니다. Entonces así injertando, luego agarrando para que no pase nada. 아, 그러니까 이제 호박이 하나 있고 참외가 하나 있는데 그 줄기 두 개가 딱 겹쳐지게 되는 거죠. Entonces hay como melón y zapallo, pero hay como la rama de melón puede injertar. 그리고 이제 그 잎도 두 가지가 나는 거예요. Entonces así también sus hojas también, dos hojas puede ver, así en esa manera. 자, 그러면 어떤 일이 일어나냐면 뿌리에서부터 이제 수분과 이렇게 무기질 이런 걸 이제 막 공급을 받는 것입니다. Entonces, ¿qué va a pasar? Las raíces reciben humedad y nutrientes. 그리고 이제 그 이파리는 태양의 빛을 받아가지고 산소와 포도당을 만들어내는 것입니다. Entonces, luego las hojas reciben luz y producen oxígeno y glucosas. 자, 이게 이제 실제로 사진인데. 자, esa imagen es real, ¿sí? Esa foto puede ver. 자, 서로 다른 두 개의 참외와 호박을 하나로 이렇게 만들어가지고 집게로 딱 찍어 놓은 거죠. Entonces hay como la hoja de melón y luego zapallo diferente, ¿verdad? ¿No? Con agarrador, así agarró. 자, 두 개의 뿌리가 있고 두 개의 잎이 있는 것입니다. 두 종류의. Sí, dos raíces también, dos hojas y ahí puede ver. 그리고 약한 참외 뿌리를 잘라 버립니다. Luego y se corta la raíz débil de melón. 자, 그러면 이제 뿌리는 호박 뿌리고 또 잎 중에서 호박잎을 잘라 버립니다. Entonces la raíz es de zapallo.
también como las ramas, también cortando de zapallo. 자, 여러분 그럼 어떻게 되죠? 뿌리는 호박이고 줄기는 두 개가 붙었고 그리고 잎은 참외 잎이 나오는 것입니다. Entonces ahí la raíz es de zapallo, entonces hay dos ramas, de ahí solamente puede ver la hoja de melón. 예, 그러면 이제 아주 튼튼한 참외가 많이 열리는 것입니다. Entonces en esa manera y puede producir los melones fuertes, muchas frutas. 예, 그렇게 해가지고 이분이 돈을 굉장히 많이 벌었습니다. En esa manera ese hermano ganó mucho dinero. 예, 참외의 가장 약점은 뿌리가 약하다는 것입니다. Entonces el problema de melones, su raíz muy débil. 예, 우리가 이제 신앙을 하는데도 문제는 뭐냐면 우리 뿌리가 약해가지고 유혹을 못 이기는 거예요. Entonces, la vida de creencia de nosotros, ¿cuál es el problema? Es nuestra raíz muy débil, por eso no puede vencer las tentaciones. 근데 예수님의 뿌리는 튼튼해가지고 모든 유혹이나 해충이나 마귀의 시험이나 뭐 어려움을 다 극복을 해내는 것입니다. Pero la raíz de Jesús es muy buena, fuerte, por eso tentaciones, problemas, todo ya puede vencer. 자, 여기 두 나무가 있습니다. Ya aquí existe dos árboles. 하나는 예수님 나무, 하나는 나라는 나무. Ya, un árbol de Jesús, otro árbol de mi persona. 예, 예수님은 하나님의 뜻대로 사시고 하나님의 뜻을 이루시고 마귀의 시험을 이기시고 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살았습니다. Jesucristo vence tentación de Satanás, también viviendo según la voluntad de Dios y glorificando a Dios, esa vida lleva. 나는 신앙생활을 잘하고 열매를 잘 맺고 싶은데 시험을 못 이기고 유혹을 못 이기고 결국 좋은 열매를 맺지를 못합니다. Mi persona también puedo vencer las tentaciones, quiero llevar la vida de creencia, pero no puede vencer las tentaciones, luego no pueden dar buen frutos. 어떻게 해야 되죠? Entonces, ¿qué debe hacer? 예, 접을 붙여야 되는 겁니다. Claro, debe hacer como injertos. 이 예수님하고 나하고 접을 붙이는 거예요. Jesucristo, mi persona debe injertar. 예, 예수님의 뿌리는 튼튼하기 때문에 예수님의 뿌리가 나에게 필요한 겁니다. Porque la raíz de Jesús es muy fuerte, por eso necesita para mí. 자, 저게 그림에 보이는 나무는 4,500년이나 된 소나무입니다. Y según esa foto es un árbol y como 4.500 años de un pino es. 자, 우리가 이 세상에서 가장 신앙을 잘하는 예수 그리스도와 가장 약한 내가 접을 붙이면 어떤 일이 일어나겠습니까? En ese mundo lleva la vida de creencia más mejor que todos es Cristo. Luego más débil mi persona, si injerta, ¿qué pasaría? 예, 놀라운 역사가 일어나게 되는 거죠. En verdad va a haber gran obras. 예, 바로 우리가 신앙생활 하는데 가장 중요한 것은 바로 예수님과 내가 하나가 되는 바로 접붙이는 과정이 있어야 된다는 것입니다. Lo más importante, la vida de creencia de nosotros debe injertar Jesucristo y nosotros. 자, 그 다음에 해야 될 일이 뭐냐면 약한 내 뿌리를 잘라내 버리는 것입니다. Ya después, ¿qué debe hacer? Debería cortar mi raíz muy frágil, débil. 이 농사를 짓는 농부가 참외 뿌리와 호박 뿌리 두 개를 이렇게 접을 붙였는데 이 참외 뿌리를 잘라내지 않으니까 참외 뿌리로부터 자꾸 병이 생겨가지고 나중에 결국 줄기 전체가 다 죽더라는 거예요. Entonces ese agricultor, ¿no? Y como injertó y melón y zapallo, pero no cortó ese raíz de melón. Entonces continuamente recibiendo esa enfermedad de raíz de melón, finalmente todos se murieron. 내가 확실하게 구원을 받았는데 신앙생활이 안 되는 사람들은 왜 그러냐 하면 내 뿌리가 약해서 내 뿌리로부터 자꾸 이제 마귀의 시험이 들어오고 유혹이 들어오고 하는데 내 뿌리를 잘라내지 않아서 그런 것입니다. Después de recibir la salvación claramente, pero no puede llevar la vida de creencia porque continuamente mi propia raíz
recibiendo, si tampoco deben ser tentación de diablo, porque no se cortó esa raíz de mía. 예, 그 내 뿌리가 뭐냐면 바로 내 마음을 말하는 것입니다. Mi raíz, ¿qué quiere decir? Mi propio corazones. 여러분 구원을 받고 나서 내 마음을 버리지 않는 사람은 예수님의 마음이 나를 막 이끌어 가지를 못하는 거예요. Uno que recibió la salvación, después de recibir la salvación, no despoja mi propio corazón, entonces Cristo no puede guiar libremente a nosotros. 여러분이 확실하게 여러분 모든 죄가 예수님 피로 다 씻어진 걸 여러분이 믿었다면 이제 여러분 마음을 잘라내 버려야 됩니다. Ya ustedes si creen claramente la sangre del Señor Cristo me ha limpiado perfectamente, entonces usted tiene que ya limpiar, cortar sus propios corazones. 예수님의 뿌리에다가 접을 붙이는 거는 뭘 이야기하냐면 예수님의 마음을 내가 내 마음으로 받아서 사는 걸 이야기하는 것입니다. Entonces, injertar en el corazón de Cristo, ¿qué quiere decir? No, recibiendo el corazón de Cristo en mi corazón, así ya vivir. 예, 우리는 마음에서 모든 생각이 나오고 결정이 나오고 행동이 나오는 것입니다. En verdad, en nuestro corazón sale todas decisiones también y acciones. 예, 우리의 마음은 마침 식물의 뿌리와 같은 것입니다. Como nuestro corazón, como es la raíz del planta. 근데 예수님의 마음을 통해서는 많은 열매가 일어나고 하나님 역사가 일어났지만 내 마음에서는 그러지 못할 때가 너무 많은 거예요. Por el corazón de Jesucristo produce muchos frutos, pero mi propio corazón no produce verdad. 내 마음은 너무 약하기 때문에 병균의 마귀의 시험에 너무 약한 거예요. Y porque mi corazón es muy frágil, débil, por eso tentación de Satanás fácilmente se cae. 그래서 그리스도인은 이제 내 마음을 잘라내고 예수님의 마음으로 살아야 열매가 열리는 것입니다. Por eso los cristianos cortando mi propio corazón y vivir el corazón del Señor, ahí puede dar muchos frutos. 여러분 이렇게 이야기하면 좀 어느 정도 마음의 정리가 되실 거라고 생각이 됩니다. Ya en esa manera, ya explicando, creo que en sus corazones puede ordenar verdad. 네, 실제적인 사례를 말씀을 드리겠습니다. Entonces, quisiera compartir como un testimonio real. 예, 이제 제가 아는 어떤 전도사님은 구원을 받았습니다. Entonces, yo conozco un evangelista y recibió la salvación. 근데 교회에 나와서 신앙생활을 잘하고 싶은데 신앙생활이 잘 되지 않는 거예요. Ya congregando a la iglesia, él deseaba llevar la vida de creencia, pero no podía llevar bien. 근데 어느 날 친구가 자기 아들 돌잔치를 한다고 오라 해서 갔는데 친구가 자꾸 술을 권하는 거예요. Pero un día su amigo invitó como una fiesta de su hijo, como un año de cumpleaños, pero ese amigo continuamente dando cerveza. 나는 교회 다녀. 나는 술 마시면 안 돼. 자네들 마셔 하는데 자꾸 술을 마시라 그래요. Yo estoy congregando a la iglesia, no puedo tomar, pero ese amigo continuamente está recomendando. 여러분 사람들이 참 이상하잖아요. 교회 다닌다면 더 술을 마시게 하려고 자꾸 권하는 거예요. En verdad muy extraño, ¿verdad? No, cuando una persona congrega a la iglesia, entonces más quiere ver, no que está tomando cerveza, ¿verdad? 자네들 말이야 교회에서도 포도주 마시잖아. Ustedes también en la iglesia toma cerveza, ¿verdad? No como el vino toma, ¿verdad? 그거 성찬식 때 그걸 마시는 거야. Eso solamente Semana Santa, como Santa Cena nomás nosotros tomamos. 그러니까 이것도 포도주와 똑같아. 그러니까 한 잔만 딱 해. Por eso, igualito eso, el vino era, por eso solamente un vaso nomás ya pruebe. 좋아 그러면 내가 딱 한 잔 할게. 이제 더 이상 권하지 마. Está bien, entonces solamente un vaso, una vez nomás voy a tomar, sí, entonces nunca me recomendé más. 그런데 그 술 마신 너무 좋은 거예요. Pero ahí tomando esa cerveza, él se sintió muy feliz. 한 잔 마시고 또 한 잔 마시고 또 한 잔 마시고 하다 보니까 한 병을 다 마셨어. Así un vaso y otro vaso y tomando, entonces una botella completamente tomó. 그날부터 계속 이분은 20년 동안 술을 하루도 빠짐없이 마셨습니다. Desde entonces,
ese evangelista durante 20 años, sí, 20 años continuamente tomaba. 뭐 어떤 때는 5병도 마시고 어떤 때는 10병도 마시고. Un día 5 botellas, un día hasta 10 botellas tomaba. 술을 끊으려 하면 이상하게 또 안 끊어지는 거예요. Aunque él deseaba cortar esa cerveza, pero no podía. 왜냐하면 우리 인간의 뿌리는 약하다고 했잖아요. ¿Y por qué? Porque la raíz de nosotros es muy débil, ¿verdad? 여러분 절대로 여러분이 술 끊으려고 하지 마세요. 그러면 마귀가 더 강한 유혹을 줘가지고 더 술을 많이 마시게 만들어요. Ya ustedes no intenten dejar de tomar cerveza, porque cuando intenta, Satanás más trabaja fuertemente. 예, 도박을 끊으려면 더 도박을 하게 만들고 마약을 끊으려면 더 마약을 하게 만들고 이렇게 하는 거죠. Usted ya quiere dejar de apostar, luego también la droga, entonces Satanás más quiere más trabaja fuertemente. 뿌리를 바꿔야 된다 했잖아요. Porque yo dije que tiene que cambiar la raíz. 그래 이 형제님 자매님이 너무 지겨웠어요. Y por eso, como su esposa de ese evangelista se sintió muy aburrido, decepcionada. 이놈의 인간은 죽지도 않나. 그래 막 술을 큰 대병 2병을 사주고 이거 먹고 죽으라고 사줬는데 남편은 너무 기뻤어요. Entonces su esposa y hablaba, ese hombre, porque ni siquiera muere. Entonces un día compró botellas grandes y luego entregó a su marido. 안 그래도 술을 마시고 싶었는데 막 술을 큰 병 2개를 사주니까 막 즐거운 마음으로 술을 마신 거예요. Su esposo al recibir esas botellas estaba muy feliz, justo quería tomar, pero su esposa regaló, estaba muy contento. 어느 날 박옥수 목사님이 그곳에 오신다는 이야기를 들었습니다. Un día escuchando, Pastor Ospa iba a visitar a ese lugar. 목사님, 우리 남편 좀 만나주세요. 우리 남편 좀 상담해주세요. Oh, pastor, por favor, encuentre a mi marido. Por favor, comparta la palabra a mi esposo. 예, 목사님이 그 분을 만나가지고 그분하고 상담을 했습니다. El pastor encontró a con ese su marido, luego compartió la palabra. 형제님은 구원을 받았습니까? Hermano, ¿usted recibió la salvación? 예, 저 구원을 받았습니다. Sí, pastor, yo recibí la salvación. 마음에 죄는 없습니까? Entonces, ¿en su corazón ya no tiene pecado? 예, 제가 마음은 거룩합니다. Sí, pastor, mi corazón no tengo pecado, soy santos. 근데 왜 술을 마시게 됐습니까? Entonces, ¿por qué? ¿Qué razón usted está tomando cervezas? 예, 여차해서 제가 술을 마시게 됐는데 술을 끊을 수가 없습니다. Sí, pastor, por así, en esa manera yo empecé a tomar, pero no puedo cortar. 그때 목사님이 성경을 펴서 성경을 읽어주었습니다. 그 말씀이 히브리서 10장 14절에 나오는 말씀인데 Entonces ahí pastor abrió la Biblia, luego compartió la palabra, el libro de Hebreos capítulo 10. 예, 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 형제는 영원히 온전하게 합니까? 하고 물었습니다. Hermano, ¿usted es perfecto para siempre? Así preguntó. 목사님, 저 온전하지 못합니다. 제가 술을 마시는데 어떻게 온전합니까? Pastor, yo no soy perfecto. ¿Por qué estoy tomando cerveza? ¿Cómo soy perfecto? 아니, 성경에 영원히 온전하다고 말씀했잖아요. Sí, hermano, en la Biblia está escrito perfectos para siempre. 예, 맞습니다, 목사님. 그렇지만 술을 마시는데 어떻게 온전할 수가 있습니까? Sí, claro, pastor, está escrito perfecto, pero estoy tomando cerveza. ¿Cómo soy perfectos? 그래, 목사님이 너무 답답했습니다. 아니, 형제 생각이 맞습니까? 하나님 말씀이 맞습니까? Pastor, estaba desesperada. Entonces, hermano, ¿usted su pensamiento es correcto o la palabra es correcta? 그야 하나님 말씀이 맞죠. Claro, pastor, la palabra de Dios es correcto. 말씀이 뭐라고 했습니까? La palabra, ¿qué dice, hermano?
예, 말씀이 제가 한 제물로 거룩하게 된 자를 영원히 온전케 했다고 했죠. Sí, pastor, la palabra dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 그럼 온전합니까? Entonces, ¿usted es perfecto? 아니요, 온전하지 못합니다. No, pastor, no soy perfecto. 예, 근데 이분이 불이 들어왔어요. Pero ese hermano escuchando y como se dio cuenta. 아, 내가 하나님 말씀을 믿지 않고 있구나. Ah, mi persona no estoy creyendo en Dios. 그래, 말씀이 온전하다면 온전한 거지. Ah, la palabra dice, soy perfecto entonces, soy perfecto. 네, 그러면서 하나님 말씀을 마음으로 믿게 됐습니다. Así en esa manera ese hermano y creyó la palabra de Dios en su corazón. 나는 영원히 온전해. Ah, mi persona perfecto para siempre. 그날부터 술 마시고 싶은 생각이 안 일어났다고 합니다. De ese día, ni un pensamiento surgió tomar de cerveza. 20년 동안 마시던 술을 그날부터 끊게 됐습니다. Durante 20 años tomaba ese hermano, pero de ese día ya se cortó. 예, 지금은 하나님의 귀한 종이 되었습니다. Y ahora ese hermano ha sido gran siervo de Dios. 예, 지금 사진에 나오는 전도사님이십니다. Ese hermano ahí sale, ¿no? Como en la foto, ¿no? Ese hermano es. 여러분, 목사님이 그 형제님한테 해준 일이 뭐죠? Entonces, Pastor Spa, ¿qué hizo para este hermano? 내 마음의 뿌리를 잘라내고 예수님의 뿌리하고 연결을 시켜준 겁니다. Cortando mis propias raíces, luego injertando el corazón de Jesús. 예, 내 뿌리였을 때는 내가 아무리 술을 끊으려고 해도 술을 끊을 수가 없습니다. Conectando mis propias raíces, intentando cortar cerveza, pero no podía. 근데 예수님이 뿌리가 되고 말씀이 뿌리가 되니까 내가 영원히 온전하네. 그때부터 희한하게 술을 이길 수 있는 힘이 뿌리로부터 막 나오는 겁니다. Recibiendo la raíz de Jesús, el corazón de Jesús. Desde ese entonces ya podía cortar cerveza. Desde ahí surgía mucha fuerza el corazón de Dios. 예, 우리가 이 세상에 눈에 보이지 않는 악한 마귀가 있습니다. 악한 영이 있습니다. En ese mundo, aunque no se ve bien, pero existe espíritu inmundos. 그래서 우리가 신앙생활을 잘하려고 하면 할수록 악한 마귀가 방해를 더 많이 하는 겁니다. Entonces nosotros intentamos más para llevar la vida de creencia, entonces ese espíritu inmundo también más trabaja fuerte. 그래서 우리는 신앙에 실패를 하게 되는 것입니다. Por eso nosotros fracasamos la vida de creencia. 우리 결심이나 의지가 부족해서 실패하는 것이 아니라 마귀가 더 강하게 역사해서 실패하는 겁니다. Porque nuestra fuerza, nuestras decisiones falta, no es así, porque Satanás trabaja fuerte, por eso. 그래서 뿌리를 바꿔야 되는 것입니다. Y por eso debería cambiar la raíz. 내가 하려고 하는 것이 아니라 이제 예수님으로 말미암아 하는 겁니다. Ya, mi persona no hace, sino por Jesús. 예수님이 나를 영원히 온전하다 하셨어. Jesús me había dicho que soy perfecto. 그 말씀을 믿었는데 그 말씀이 마음에 계속 힘을 일으켜 주는 거예요. Solamente creyó en esa palabra, pero esa palabra me ha dado mucha fuerza continuamente en mi corazón. 술을 이길 수 있는 마음을 주고 유혹을 이길 수 있는 마음을 주고 복음을 향해 달려갈 수 있는 마음을 주고 Dando la fuerza para vencer esa tentación de tomar cerveza también y superar las situaciones, también deseo predicar el evangelio. 예, 신앙을 잘하기 위해서 여러분이 해야 될 일은 딱 한 가지밖에 없습니다. 뿌리를 바꾸는 겁니다. Para llevar la vida de creencia, solamente una cosa nomás debe hacer ustedes, que es cambiar la raíz. 내 마음으로 신앙생활 하려고 하는 걸 버리고 예수님의 마음으로 말씀으로 신앙생활 하는 겁니다. Ya despojando mi propio corazón, luego recibiendo el corazón de Jesucristo. 그러면 말씀이 유혹을 이기게 해주고 시험을 이기게 해주고 또 여러 가지 어려움을 이기게 해주고 해서 많은 열매를 맺을 수 있도록 해주시는 겁니다.
La palabra ayuda a vencer las tentaciones. La palabra ayuda a vencer, superar todas las cosas. Así da muchos frutos. 예, 내가 결심하고 각오하는 것보다 말씀을 믿는 믿음, 그게 최고의 신앙인 것입니다. Entonces, eso es mejor la vida de creencia, vivir por el corazón de Jesús. 예, 제가 또 하나의 더 사례를 소개를 해드리면, Y otro testimonio real también quiero compartir con 예, ustedes. 제가 이제 서울에서 사역을 하고 있을 때 우리 교회에 나오는 모치님이 저를 찾아왔습니다. Cuando yo estaba pastoreando en Capital Seúl, entonces un miembro, una hermana me visitó. 그 모치님은 몸이 안 좋아 병원에 갔는데 유방암 3기라서 6개월밖에 못 산다고 의사가 이야기했습니다. Esa hermana se sintió mal de su salud, visitó al hospital. El doctor dice, no, tiene cáncer, cáncer de mamá en etapa 3. 모치님이 저한테 와서 이야기했습니다. 목사님, 저는 유방암 3기라 6개월밖에 못 삽니다. Entonces, y esa hermana vino a mí, luego me dijo, doctor, me dice que tengo cáncer de mamá, va a vivir solamente 6 meses. 우리 집에 우리 남편하고 아들이 있는데 오셔가 복음을 좀 전해 주십시오. En mi casa hay mi marido, mis hijos. Por favor, pastor, visite a mi casa, predique el evangelio. 예, 제가 이제 그 다음날 그 집에 갔는데 그 남편과 아들이 있었습니다. El día siguiente yo visité a su casa. En su casa estaba su marido, su hijo. 같이 예배를 드렸습니다. Entonces nosotros juntos hicimos culto en su casa. 예, 이사야 44장 22절 말씀을 제가 전했습니다. Entonces Isaías capítulo 44, el versículo 22, yo compartí la palabra. 야곱아 이스라엘아 이 일을 기억하라. 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라. 너는 나의 이름이 되지 아니하리라. Sí, como Israel, sí, mi Israel, no olvida, sí, nunca yo he olvidado a usted. 예, 그러면서 제가 복음을 쭉 전해드렸는데 Por esa palabra yo prediqué el evangelio. 그 남편 되시는 분한테 물었습니다. 이 말씀을 믿습니까? Luego yo pregunté a su marido, sí, Señor, ¿usted puede creer en esa palabra? 아니요, 안 믿습니다. No, no creo, pastor. 아드님은 이제 믿습니까? Ah, entonces su hijo, ¿y el hijo usted puede creer? 저 머리로는 이해가지만 아직 안 믿습니다. Ay, como en mi cabeza teóricamente puede entender, pero en mi corazón no puedo creer todavía. 제가 굉장히 실망이 되었습니다. 하여튼 그렇지만 차를 타고 집으로 돌아왔습니다. Al escuchar, llegaba en mi corazón muy desesperado, pero ni modo, yo regresé a mi casa. 차 타고 오는데 전화가 걸려왔습니다. Mientras manejando mi auto, entonces de repente me llamó. 그 모친님의 따님이 저한테 전화를 한 겁니다. Entonces la hija de esa hermana y me llamó. 목사님, 오늘 우리 어머님 집에 신방을 가셨다면서요? Ah, pastor, escuche que usted visitó a la casa de mi madre. 예, 갔습니다. Sí, sí, yo he visitado. 우리 어머니가 오늘 구원을 받으셨습니다. Ah, hoy día mi madre recibió la salvación. 너무 기뻐서 저한테 전화를 했습니다. Ah, mi madre estaba bien contenta y por eso me llamó, pastor. 그래요? 어머니가 그 전에 구원을 안 받으셨습니까? Ah, y su madre no ha recibido la salvación antes. 예, 우리 어머니는 우리 교회도 나오고 다른 교회도 나오고 그렇게 지금까지 하셨습니다. Ah, mi madre congrega a nuestra iglesia, también congrega a otra iglesia. 그래서 어떤 때는 예수님 죄를 다 가져갔다 하다가 어떤 때는 또 죄를 용서해 달라고 하고 또 그렇게 왔다 갔다 하는 믿음을 가지고 있었습니다. Y por eso mi madre de vez en cuando testificando, yo recibí la salvación, también otra vez y pidiendo perdón, perdón. Esa vida estaba llevando mi madre, pastor. 정말 감사하네요. 하여튼 제가 다음 사체 한 번 더 찾아뵙도록 하겠습니다 하고 전화를 끊었습니다. Ah, muchas gracias, hermano, por escuchar esa noticia. Entonces, otra vez yo también visitaré a la casa de su madre. Luego yo me colgué. 예, 그 다음날 그 집에 또 신방을 갔는데 모친님 어제 구원받은 거 맞습니까? 예, 맞습니다.
Y al día siguiente yo visité otra vez, luego yo pregunté, hermana, ¿usted ayer recibió la salvación, verdad? Sí, pastor. 지난번에도 예수님이 제가족 한 건 알으셨잖아요. Anteriormente, hermana, sabía, no Jesucristo limpió nuestros pecados, ¿verdad? 예, 그때는 내가 내 마음으로 안 믿었습니다. En ese tiempo, en verdad, no podía creer en mi corazón. 예, 그냥 머리로만 알고 있었습니다. Solamente teóricamente conocía esto. 이제 마음으로 믿습니다. Pastor, ahora yo puedo creer en mi corazón. 예, 그동안 그 모친님은 자기 인생의 주인이 자기였는데 이제 예수님이 주인이 된 것입니다. Entonces, tanto tiempo esa hermana como su propio corazón era su dueño, pero cambió ahora dueño es 그래서 Jesús. 제가 물었습니다. Yo otra vez pregunté, 모친님이 구원받은 거 어떻게 알 수 있습니까? hermana, ¿usted cómo sabe que usted recibió la salvación? 예, 성경에 써 있잖아요, 목사님. Pastor, en la Biblia así está escrito. 모친님 죄가 없습니까? Hermana, entonces ya verdaderamente no tiene pecado? 예, 죄가 없습니다. Sí, pastor, no tengo pecado. 그걸 어떻게 알 수 있죠? Entonces, ¿en qué manera puede justificar? 성경에 써 있습니다. Pastor, en la Biblia está escrito. 그게 믿음입니다, 모친님. Sí, hermana, eso es la fe. 근데 성경에 또 다른 게 써 있는데 내가 읽어드릴게요. También, hermana, en la Biblia así está escrito. Otro también voy a leer. 예, 이사야 53장에 그가 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 그 말씀을 읽어드렸습니다. Entonces, en el libro de Isaías, yo leí, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo he leído esa parte. 자, 예수님은 모친님의 죄만 가져가신 것이 아니고 모친님의 질고도 지시고 슬픔도 짊어졌습니다. Jesucristo no solamente llevó nuestros pecados, sino también enfermedades, también nuestros dolores. 그 모친님의 병은 있습니까, 없습니까? Entonces, ya hermana, usted ya su enfermedad se quedó o no? 예, 없네요, 없어. Entonces no tengo, no, pastor. 예수님 다 가져가셨네요. Jesucristo ya llevó todos. 그걸 어떻게 알 수 있어요? Hermano, ¿cómo puede saber en esto? 성경에 써놨잖아요, 목사님. Pastor, en la Biblia así está escrito. 예, 모친님 이제 암 환자 아닙니다. 다 나았습니다. Sí, hermana, verdad. Sí, entonces usted ya fue sanada. Sí, no es como enferma de cáncer. 아멘. 아멘. 예, 그 모친님 병원에 가서 이제 막 사람들한테 이야기했습니다. 나 암 다 나았어. Esa hermana y visitó al hospital luego y te explicaba, ya me fui sanado de cáncer. 그래 의사 선생님 그 모친님 불렀어요. Entonces el doctor llamó a esa hermana. 그 모친님 좀 몸은 어떻습니까? 나 암 다 나았습니다. Señora, ¿cómo está su salud? El doctor, yo me fui sanada todo. 혹시 다른 병원에 수술하셨어요? O tal vez en otro hospital fue operada usted. 아닙니다. No, doctor. 어떻게 다 나았죠? Entonces, ¿en qué manera ya usted se sanó? 예수님이 다 가져갔어요. Doctor, Jesucristo me llevó todos. 교회 모친님 교회 나가시는군요. Señora, usted congrega a una iglesia, ¿verdad? 예, 그래 믿음을 가지시기 좋습니다. Verdad, señora, es muy bueno tener la fe. 근데 나중에 암 그거 시술은 해야 됩니다. Pero señora, sabe, ¿no? Como ese cáncer ya tiene que operar sí o sí. 근데 이제 그 암 세포를 떼내가 검사를 했는데 암이 이렇게 완전히 나았다고 판결이 된 겁니다. Entonces, ese doctor, ¿verdad? Sacando esa célula de cáncer, sacando y revisando, y salió un resultado que ya no existe cáncer. 예, 하나님이 정말 말씀을 믿을 때 깨끗하게 치료를 해주신 거예요. En verdad, cuando cree la palabra, Dios y sanó perfectamente. 이제 우리가 우리 마음을 가지고 사는 게 아니고 예수님의 마음을 가지고 사는 거예요.
Entonces ya no debe vivir por nuestro propio corazón, sino el corazón de Jesús. 이제 내 마음에서 올라오는 진액을 받아야 되는 것이 아니라 예수님이 뭐라고 하셨느냐, 말씀이 뭐라고 했느냐, 그걸 받아들이면 우리는 정말 열매를 맺는 신앙을 할 수 있는 거예요. Ya no recibiendo de nuestro propio corazón, sino recibiendo de la palabra del corazón de Jesús. Entonces nosotros podemos llevar la vida de creencias. 예, 여러분 정말 하나님을 믿는 사람에게 특권은 뭐냐면 이제 예수님의 이름으로 살 수 있게가 됐다는 것입니다. Entonces los cristianos y privilegio, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué es privilegio? Vivir por el corazón de Jesús. 이제 더 이상 내 생각을 따라 안 살아도 되고 내 마음을 안 따라 살아도 되는 것입니다. Ya no más recibe mi propio pensamiento ni propio corazón. 자, 이제 오늘 말씀을 정리하도록 하겠습니다. Ya, entonces vamos a ordenar hoy día. 정말 예수님은 마리아를 보고 요한의 어머니라고 하셨습니다. Entonces Jesús mirando y María y había dicho, ¿no? Y madre de Juan. 한 가족이 되었다는 것입니다. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya ha sido una familia. 마리아와 요한은 완전히 남남이었는데 En verdad, María y Juan es como fuera, no tienen ninguna relaciones. 마리아도 예수님의 피를 믿고 죄사함을 받았고 Y María también recibió la salvación por medio de la sangre del Señor Jesucristo. 또 요한도 예수님의 피를 믿고 죄사함을 받았습니다. Y Juan también, creyendo en la sangre de Jesucristo, recibió la salvación. 이제 한 형제가 되고 자매가 되고 가족이 된 것입니다. Por eso ha sido un hermano, también una hermana, también una familia. 그래서 요한 보고 네 어머니라고 이야기를 한 겁니다. Por eso Jesús y habló a Juan, María es tu madre. 자, 우리가 히브리서 2장 11절 말씀을 같이 한번 보겠습니다. Y nosotros vamos a ver Hebreos capítulo 2, el versículo 10. 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 다 하나에서 난지라. 그러므로 형제라 부르기를 부끄러워 아니하시고. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. 예, 거룩하게 하시는 자는 바로 누굽니까? 하나님이십니다. El que santifica, ¿quién es? Y Dios. 거룩하게 함을 입은 자는 누굽니까? 바로 우리들입니다. Los que son santificados, ¿quiénes somos? Nosotros. 바로 예수님과 우리가 다 하나에서 났는데 하나님으로부터 났다는 것입니다. Nosotros, Jesucristo, hemos nacido del mismo lugar de Dios. 자, 예수님은 우리를 보고 동생 이래 하시는 겁니다. Jesucristo mirando a nosotros y habla, ¿no? Y hermanitos. 형님, 우리는 예수님 보고 형님 이래 하시는 거죠. Nosotros llamamos a Cristo hermano mayor. 예수님은 우리를 동생이라고 부르는데 부끄러워하지 않는다고 했습니다. Ya Jesús llamando a nosotros como hermanito, hermanito, ¿no? Entonces no sea avergonzados. 아니, 무슨 저런 놈의 인간이 내 동생이야. 그렇게 안 하십니다. Jesucristo no considera, ¿cómo ese tipo de hombre es mi hermanito? 예수님은 우리를 거룩하게 하셨고 Jesús hizo a nosotros santificados. 우리를 동생으로 불러주었습니다. También fue llamado a nosotros y llamó a nosotros como hermanitos. 여러분들이 예수님을 믿고 제사함 받았다면 저와 형제가 된 것입니다. Ustedes si recibió la salvación por medio del Señor Jesucristo, ustedes son hermanos de mí. 또한 예수님과 형제가 되었습니다. Y también ustedes han sido hermanos con Jesús. 예수님도 거룩하시고 여러분도 거룩하고 저도 거룩한 것입니다. Jesús y santos, ustedes también santos, mi persona también santos. 근데 거룩하지 못한 사람이 자기가 구원받은 사람이라고 한다면 그건 정말 큰 착각인 거죠. Pero uno que no han sido santos todavía, entonces él piensa que recibió la salvación. Eso es gran equivocación. 죄인은 예수님의 형제가 될 수 없는 것입니다. El pecador no puede ser hermano de Jesús.
예수님께서 우리를 형제로 삼아주기 위해서 우리를 거룩하게 하셨습니다. Y Jesucristo, para que seamos hermanos de Jesús, Jesucristo murió y salvó a nosotros. 네, 여러분도 거룩하게 되셨죠? Ya ustedes todos han sido justos, ¿verdad? 아멘. Amén. 하나님께 영광을 돌립니다. Glorificamos a Dios. 예, 오늘 말씀 여기까지 마치도록 하겠습니다. Hasta aquí hoy día compartimos, 예, 기도하겠습니다. oraremos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 우리 하나님과 상관없는 자들이었는데 이제 하나님의 자녀가 되었습니다. Porque nosotros estábamos lejos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. 우리에게 예수 그리스도의 거룩한 이름을 주셨습니다. Nos ha dado ese nombre Jesucristo y 하나님의 의를 주셨습니다. también nos ha dado la justicia de Dios. 이제 남은 삶은 정말 예수님의 이름으로 살아가게 저들을 이끌어 주옵소서. Si nos guíe el resto de nuestra vida viviendo en el nombre de Jesús. 예, 저들을 통하여 마음껏 복음을 나타내 주시길 바랍니다. Si manifieste el Evangelio a través de nosotros. 우리를 구원해 주신 하나님을 찬양합니다. Si glorificamos a nuestro Dios que nos ha dado esta salvación. 예수님 이름으로 기도를 드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 수고하셨습니다. Muchas gracias. Sí, hermanos, muchas gracias cada uno de nosotros. Y esta noche también tenemos la reunión con el pastor OCY junto con los hermanos de la iglesia de Unsan de Corea del Sur. Así que vamos a esperar, hermanos, vamos a continuar para proseguir. Estamos muy agradecidos a Dios esta noche también, como Dios nos permite a cada uno de nosotros. Y de verdad, escuchando esta noche también la palabra de Dios, estamos muy, muy agradecidos porque creo que verdaderamente la verdadera felicidad aclaró definitivamente que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y somos claramente, como esta noche nos ha hablado el pastor OCY. Entonces, hermanos, esta noche también vamos a escuchar incluso los testimonios de los hermanos de Corea del Sur, ¿sí? De la iglesia de Ulsan de Corea del Sur. Entonces, vamos a proseguir, hermanos, y verdaderamente es una gran bendición, ¿no?, de poder estar juntos con ellos y poder ver, ¿verdad?, cómo los hermanos también, aún estamos a una distancia tan lejos, pero para Dios no hay distancia ni tampoco la hora, ¿verdad? Y yo muy particularmente muy agradecido a cada uno de los pastores también. Y vamos a proseguir, hermanos, para avanzar, dice, con reunión general con el pastor José y yo, junto con todos los hermanos en la iglesia UNSA de Corea del Sur. Sí, hermanos, muchísimas gracias. Entonces vamos a